Pozdrav svima, ja sam Video Master i danas ću vam pokažem najbolji program za snimanje igrica. Dakle, najbolji program je Fraps. Vi možete da skinete krekovanu verziju, jer trial verzija se može samo snima 30 sekundi, a na krekovanoj verziji, kao što vidite piše ovdje da ste registrovani, ali to u stvari nije vaš email, kao što ovo nije moj neki debit claim Galderman. I dakle, kada skinete, pojavit će vam se ovako General, FPS, Movies i Screenshots. Na General vi možete da podesite ovo ovdje, Start Fraps Minimal. To znači da kada startujete snimanje, da se on pojavi dole ovdje u liniji poslova. Dakle, to, ako hoćete da koristite, za ovo drugo ne znam baš šta znači, ali to je da Fraps prozor ovaj stoji gore negdje, on top. Kada ovo kliknete, to znači stalno kada upalite kompjuter, da će vam se automatski pojaviti ovo. Ovo ne znam šta znači, nemam pojma, ali dobro, nije to ni bitno. Idemo na ovo. Dakle, piše folder gdje će se sačuvati benchmarkovi. Dakle, F11 je benchmark hotkey, ili vi možete drugi neki doktor da podesite, a i overlay hotkey je F12. Odnosno vi možete isto da koristite. Kao što vidite, ovo će pokazivati ono uglu, recimo ovdje kada snimate igricu, koliki je Fraps, da, ili ovdje, kako vi birate. Možete i da sklonite ako nećete, onda ovo je da se automatski stopira benchmarking posle 60 sekundi, ali ja to ne koristim, tako da vam to nije bitno ako hoćete da snimate igrice. Sad idemo u Movies. To je ono što vam je najbitnije. Piše ovdje gdje ćete da sačuvate to što snimate. Dakle, ja ga sačuvam u C Program Files, Fraps krekovana verzija i u Movies. Snimanje se pokreće sa tasterom koji vi odaberete, kod mene je slučaj F1. Dole se porešava Fraps koji ćete da koristite. Ja koristim 45 full size. Ovo je split movie. To nemoj sad da prevedem, to znači da se split movie automatski potvrđuje na svakom 4 gigabajtu. Onda ovdje za mikrofon. Ukoliko mikrofon imate, dakle onda možete da pričate i vi ćete se čuti, ali ja nemam mikrofon i kad sam snimao sa Frapsom, onda nije mi uspjelo, ništa se nije čulo, to ne znam. I screenshots, to je da dok snimate igricu, da slikate ekran samo. To radite sa F10, barem tako je kod mene, a vi možete da promijenite recimo num5, ali ja ću F10. Onda format te slike koji će vam biti BMP, GP, PNG, TGA, svejedno meni je BMG. I ovo je, recimo kada ovo stavite, automatski će na svakih 10 sekundi da se slika screenshot. I da napomenem, screenshot i snimanje ekrana se ne mogu, odnosno ne možete da snimate ekran i da slikate slike dok ne uđete u igricu. Jer vidite, piše F1, evo, kada bi kliknuo F1, ništa, tako da čim uđete u igricu, kliknite F1 i krenut će. Ako ste podesili korner neki recimo, u gornjem desnom
uglu će biti crvena slova, crveni brojevi. Kada prekinete snimanje, bit će žuti, ali kad to nemate, nećete znati kada ste startovali, a kada ste prekinuli snimanje. Dobro, valjda mi se toliko gubi. To bi bilo to. Hvala vam što ste gledali ovaj tutorial, nadam se da sam vam malo pomogao. Doviđenja.